alternative number. Because that's a bit of OT in the ngizogranela i-credit check and then after that ngizozama yebo ngizobe ngi-check-e then-ke sanibonani ninjani guys ngisebenza nini hlezi ngane ngisebenza yokudawo ngisebenza online ngisebenza kwi-dial kanani ihlazi ngisebenza ukuthi nje wena phela uboni-ke imina lo ade kufonela manje ngifuna ukuthatha inamba ukuthi isiyangena manje ngoba sikufonela sikufonela ukuthi awuthathe imali yethu siphinde sikufundela ama-terms and conditions ayingeni izolo kade iblockini nami abantu uma sifone kakhulu umuntu akablock nami izolo kade iblockini so ade ngi-check-a nakuthi yafana ngisho ngama-settlement yethu mina qala ivule kuqala guys akuthiwa mina u-Ayanda from eBaraka Group Company bozazi ukuthi blacklisted or you under adapt review. I'm here for ukuthi ngize ngibabonela abantu abasifonelayo. Yes naba nayi kodwa silaba abantu basifonelayo akusithina sodwa akusiyimi nje nginifonelayo mina ngifonela abantu abanama-red flags abako-date review angifoneli nje nongubani musani ungisukela musani ukungisukela musani ungisukela le kwayikwai lakho galihle yazi ngithi mina alithenganga into engizoyidinga le kwayikwai so guys muzazi ukuthi u-blacklisted sengiyitholile i-call yakho uthole i-call yami from who khumbuli ngikufonela Martinez angikaze ngize ngikufonele angikufollow ngisho ukufollow Nkosi yami ku-TikTok mina wonke umuntu guys oyiclient yami wonke umuntu engimsizayo under-debt review ngiyakhuluma naye ngiyamfollowa wena nje sewuyitholile i-call yami ngikufonele lini angikaze ngize ngikufonele baloteli uthena ngikuthi uthena so guys bengisachaza ukuthi uma uzazi ukuthi u-under u-debt review ublacklistiwe unama-red flags ngaphansi kwegama lakho ufuna ukuphuma kuwona I'm here to help you guys unginika inamba yakho yama-calls ngikufonele ngikucheckele like how check i-score kuba free ku-free guys uku-check it is for free uku-check ukuthi ngabe kuhamba kanjani ngaphansi kwegama lakho kuwena okay because sisiza wonke umuntu guys ngisebenzela eBaraka okay so yeah sebenzela eBaraka isibongo sami ngoyamvelase at least guys kungcono ukufonela umuntu omaziyo kunomfonela umuntu ongamazi uwesi mawuzofonela umuntu ongamazi ongayazi umbona yabona mina ngibona isiza abantu aba-blacklisted and guys nginama-followers abaningabi so nje angikwazi ukuqola abantu angiqoli company yami irejistiwe under NCR so naye ungeza uma ufuna ukuza ekhampanini e-ofisini uzo-sign up ukuthi bekusize it's fine so into ikanjalo guys uma ufuna nje ukuthi ngikusize nginamba yakho yama-calls ngikufonele ngikucheckele ngitshela ukuthi kuhamba kanjani-ke la ekhaya ukuze sikwazi ukukusiza yabo izinto ezikanjalo okay ukuthi ngizokwenzela so yeah abafana abangezansi yensizwa zibedla
Hello, Marco. Yes, validity. Indaba enjalo. So inshallah indaba ngiyazana ukuthi nginenkinga sengizizakala Oh, thank you. Manaki. Wena ke ngoba ngikhumbule sizakalile. Siyabonga kakhulu yeah and okuwesi guys ukuthi abanye niyangibona guys angisisi scam abantu ngibasiza ngempela so yes siyabonga Martine la izathu esenza ukuthi sishayele kuleyo because it's only department database mawuthi ususizakele okuchaza ukuthi usu-right usuphumile kuleyo nkinga ade kuyona ngeke edala ukuthi decline whenever qualify for a service account esenza ukuthi sikufonele okanye sikushayele kuleyo ukuba okay ungcono uma usizakele siremove i-red flag engaphansi kwegama lakho edala ukuthi udecline whenever uzamqualifya for i-credit kula le mali or manje wena uzophaya mu-7,000 euros. so the last time ngingene kule flag wawujoyinela ubhesi lokuyo okanye wasalele ngokukhokhela amahora ayikho leyo nto leyo udonsela u-debt review lo muntu lo akadonsela u-debt review ngo-3,000 njengoba ulokhuzane nje 1.4 yiphi le thina siwesi-ke shuthi so thina isibharato sekhampani soyenza ayi abanye abazali bakithi abafuna ukuba ngo-debt review shame mina ngathi i-debt review zinandi anangasaphuma ukuba ngo-debt review sizidlulisela kubameli noma assistant esingakwazi ukunikayo nasizoku-advise ukuthi nakanjani ukuthi cela wazi ukuthi ama-calls ala ekhaya arikhodiwe uphepha wakho uphepha unikabazi okay yes baba so in order for us ukuthi sikhona ukuba sibhalele abafanele ngezansi yensiza zingezindlela Hello, how are you? Everything. Ubwari Ayanda from Go Baraka Group Company.
Buali Ayanda, clearance company. It was about who are blacklisted, about not a review back. It's that right? Okay. Why? What is it? I got phone to letter number account number. Wala pala account number niya agency mo yun. Oo, hindi ba vel? Ito mo tila ko kapsura niyo natin. Diyan, samban, kumete. Uyaphila. Akaze ngipha imali, kaze ngiponasile. Angiphe imali kusiyami. Noma nje 500. Angipha imali. Awu. Ngiponasile guys, ngineyimali, ngineyindoda. Ngipha imali. Angipha imali. Ngiponasile. Anginamali kube yazi bese anginamali emsebenzini lana kuzoba sizokhishwa cabanga siye kwiGaladina anginayo ingubo engizoyigqoka angazi ngizoyinstola ngani ekhanda imali ebenginayo ngisebenzisile ngihambisa konke ekhaya esitokfeleni bafowethu angisenayo ngisebenzisile ngahambisa konke esitokfeleni imali ebenginayo angisenadwa angisenamali guys imali yami ihambe ney'tokfela bafowethu imali yami ngisele kanje sele ngiyikhanda ngicabanga kufanele ngishiye ngizoyikhokha asizi kimi isitokfela nkosi yami bengisiza ugogo esitokfeleni sakho bese sele kakhulu esitokfeleni yabo bese sele ngithi kubona umuntu uma esesele kakhulu sola ukuthi akasakwazanga ukuqedela isitokfela so mina cause bebehlukanisa bahlukanisa Friday so ngithatha imali yami yonke ngafaka esitokfeleni ngenzela ukuthi ekwazi nayo uthola ukudla yabo so angisenabo njengama-tiktokers amahle engingasizayo ukuthi aphume ka-debt review or aphume kuma-blacklisted cela ningiphe imali guys ngiye kwiGaladina cela ningiphe imali guys ngiye kwiGaladina nami guys ngiyangisiza uma ukuthi niko-debt review njengamanje ngiyisiza nina la uma ngiblacklistiwe nika ama-red flag uma ukhona nje ufuna ngimsize la angiyeza ngizomsiza kodwa phela ngiphani imali ngiphani imali kwamshende umuntu nawumshintsha umshintsha like njengalo okay lana vele bengifonelile acela ukwenza 7,000 ngihambile ngayikhansela ngathi la masikhansela bayikhansela Okay, ngiyabona babigama lakho la ufana uhamangela i-ID yakho 750917 yeah manje ngikhansela ngiyenzile ngiyadonsa okay baba ngiyabona idonsa manje unokuthi nipay odlala ngathi because nipay of cancelled many mandates but lihamba ngokudonsa yeah ne yo but ngiyathanda forward ngoba yazi naleya yalo muntu lo wesibili lo wa-2000 wayekhathalile yena isiphi zakho sakwazi ukuthi ujoyine uDebt Review baba nipay vele wenza
isizathu imbangela yakho uyakwenza ukuthi manje ngiyasaba izovele 37 20.1.4 andile bhala information yakho yonke phela ngiyasaba ukuthi basafuna ukushintsha ngivele ngisame manje ubhala SRDC kuphela ukufika nini basayibamba yini imali yakho hello Johnny so-ke baba ngicela ukubuza futhi ukuthi wena ngesikhathi-ke ubajoyinile bona ama-akhawunti akho abekhokhelwa uwena noma usokuphumile noma basakhokhele bayawakhokhela yini namanje guys I'm tired like ngcono ukuthi nginazalakho ngikhathele anginamali uthi baba kungcono ukuthi wenze njani yebo baba hello yelo baba okay 18 yes baba ngazi noma inetwork yethu they're very bad. It's very bad today. Sorry, ngithi mina bangakwazi ukukusiza ngikususele bona lapho ukwazi ukuthi no-apply loan noma approve baba. So ukususela bona ngizokuvula i-application enkantolo